Kiharo giki kiria gigukorwo na uhoti wa gukua macambiki 3,000 nikiguciriirie kirabu kia Bandari FC kugia na wendi wa gukihuthira kuona kiharo kia Mbaraki ni hindi nakio kirathondekwo. Kiharo giki kia Bomu ni umwe wa mibango iria thirikari ya kaunti ya Mombatha ibangite. Murugamiriri wa Mbeu Njithi uhoro wigie mathako Rajab Babu augite iharo ici cia kiriu ni njira imwe ya gukuria mathako na mufira wa maguru kuma gicigo-ini giki. Kwa hivyo tunataka kurudisha health ya Mombasa, tunataka kurudisha sports pale ilikuwa. Now we cannot do that bila kudevelop facilities. Hizi viwanja ni muhimu. Hari kimanjika gya shiringi milioni 86 iria ihuthikite gwaka kiharo giki ni hamwe na rumu cia gucenjeria, mukawa wa kiriu, matawa ni undu wa ngucanio cia utuku. Gukire uguo Babu augite kuri aria mekuria munyaka wa kuthakagira kiharo-ini giki ngucanio cia mucii, thirikari ya kaunti ya Mombatha ndiririhagia mbeca nyingi uguo kuguciriria irabu itiganite. So again the area is minimum FIFA standard. Minimum FIFA standard. Ina maana kuwa unaweza kucheza ligi pale. Kwa hivyo tunaomba Bandari badala kwenda kucheza mpira mbali wanaweza kucheza ule uwanja wa Bomu. Kiharo kia majengo na giki kia uwanja wa Mbuzi ni imwe wa iria kaunti ino ithondekete weru iri na matanya ma gukuria mufira wa maguru gatagati-ini ka Mbeu Njithi. Ngiribotera metha ya mathako ya Kameme TV kuma kiharo-ini kia uwanja wa Mbuzi thiini wa kaunti ya Mombatha, ritwa riakwa ni Ndegwa wa Gathungu.